Nababwiye nti abantu mwese mukunda imiripuko, nababwiye nti icyo nicyo gihe twambanze kugera mu gihe rwose cy'imiripuko. Niyo mpamvu ndimo kubabwira nti nyaboneka niba utarasubscribinga wumve ko ugiye kuzajya ucikwa n'ibintu byinshi. Ubu muri iki gitondo mu makuru mbazaniye cyitwa imiripuko. AFC M23 bamaze gufata umusozi uri strategique bakuremo operation idasanzwe. Uyu musozi rero ukaba ari umusozi usa naho ariwo wari urimo kurinda Gatoyi kuri zingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Bavuga ko ari umusozi uri hejuru cyane ku buryo urimo abacancuro, urimo igisirikare cy'u Burundi, urimo abahibu, ngo ndavuga cya gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umusozi muremure ngiye kuza ngenda nkubabwira, ariko ubu tuvugana intare za Sarambwe, abasore ba General Sultan Makenga nta guca ku ruhande bidasubirwa confirm uyu musozi bamaze kwigarurira. Ibi birimo gushyira rero ubu tuvugana amukaga muri uyu mujyi cyangwa se hano muri za Gatoyi. Iyi Gatoyi isanzwe ubu tuvugana irimo izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ubu muri make bamwe batangiye kugenda bahunza ibikoresho nyuma y'uko AFC M23 abasore ba General Sultan Makenga bamaze gufata uyu musozi mu rugamba rukomeye cyane rwo tugiye kugarukaho, rwari rwabaye imberenge ruguyemo abatari bake, nabo turaza kugenda tugarukaho, rugafatirwamo n'ibikoresho bitari bike. Muri iki kiganiro cyacu cyangwa se muri amakuru yacu muri iki gitondo ndaza no kugaruka ku munsi w'ejo ibyabaye, ariko reka tuve mu mfunyamfunyi duhite dutangira amakuru yacu. Nibyo byiza kugira ngo ubundi dufatireho, ariko nizere ko umutari buze kwibagirwa gukora kuri like. Abantu mwese mudukurikira ndabizi ko rwose mukunda ibiganiro tubagezaho, ni no mpamvu rwose tuba turi hejuru cyane mu barebyi cyangwa se mu bantu mwabikurikiye, nuko nzi neza ko mukunda imiripuko. Ndimba rero nawe ukunda amakuru yacu nyaboneka ndabizi ko mujya mwibagirwa gukora like. No kuri iki kiganiro ndagira ngo mu likinge mwese mukore like, nibura tugeze mu 2000 bya like. Yes you can, murabishoboye, ndabizi kabisa. Uyu musozi rwo tayari twamaze kwinjira muri operation nini. Operation n'ubundi yabaye kuva mu rukerera ku isaha y'isa 10 nibwo iyi operation intare za Sarambwe zari ziyitangiye. Nyuma yuko bamaze iminsi bari gukubita izi nyeshyamba mu bice bigiye bitandukanye, zose zagendaga zikora reprise strategique yabo, baranyiza bakajya mu musozi witwa ngo ni Karuvaria. Uyu musozi witwa Karuvaria niwo bari bafitemo headquarter cyangwa se ibirindo bikomeye cyane. Namajize kumenya ko na drone irimo kugenda irasa cyane ihagurukira no muri za Masisi, ariho hantu abacancuro bari kugurutsa izi drone. Nahanga muri umusozi wa Karuvaria niho bari kuba barangiza bagurutsa drone zikaza kurasa mu bice bigiye bitandukanye, hanyuma zikongera zigasubira hariya. Ubwo urumva ko bari bamaze kuhagira icyitwa headquarter. No uyu musozi wa Karuvaria, makuru mfite iyo urimo umuntu ufite uyu musozi wa Karuvaria abarimo kugenzura ahantu bitaza Gatoyi, urimo urayireba nkaha hasi gutya, uba urimo uragenzura ahantu bitazakinigi rwose no buyireba gutya, ushaka kwestara imbunda rwose ugakubita mu centre neza abantu rwose bakumva nyamugigima. Uragenzura ahantu bitazacyugi, urumva ko n'umusozi uri strategique muri ya misozi cyangwa se nka kwa kundi twagera tubabwira ngo aha hantu hari strategique naho ingenzi. Urumva izi ngabo zose zatsindwaga mu ibi bice niho zahitaga zijya kwipakira. Ubu tuvugana aha hantu hagenzura za Nkokwe, Cyugi, Kinigi, Gatoyi, Mahanga. Aha hantu ubu tuvugana hose harimo haragenzurwa cyangwa se umusozi urimo uragenzurwa n'intare za Sarambwe bidasubirwa confirm. Nyuma yuko twinjira mu bijyanye nuko wenda nibigiye gukurikiraho, reka tubanze tubabwire uko uyu musozi bawufashe. Byari ibintu bitoroshye cyane. Nukuvuga ngo AFC M23 mbere ya byose hano muri bice bya za Masisi, ejo hari inkuru nanze kubatangariza. Reka tubanze twamaze, ndabona bansinyara ko iminota yo kwamaza igeze, tugaruke dutangira n'amakuru neza muri operation. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia.
Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, muri iki kiganiro cy'abenda hari indi ngingo y'ingenzi ntarimbagejejeho numva kandi ari y'ingenzi cyane. Ndaza kubagezaho ibyatangajwe n'umudamu wa Lieutenant Colonel Wiringoma. Hari ibyo rero yatangaje, video turayifite, ni video iri mu rurimi rw'igifaransa ariko ndabona mutangazaji Vincent yagerageje kwishira mu rurimi rw'ikinyarwanda. Turaje tuyibagezeho ubwo biri mu byo tugiye kugenda tubagezaho. Wateretsemo video, hanyuma reka sasa twinjire muri iyi operation. Bintu nababwiye n'abasore ba Makenga ubu no kuri inshuro nta mikino. Nababwiye ntihari hari special force ya Makenga niyo bimanukiye bari gukubita witwa El Masiri, Major El Masiri rwose ejo yarabivuze ati noneho ibintu bijyanye n'ingamba, bashatse ibintu by'intambara. Niba rero ariyo bakeneye kurusha uko bagomba kuba baganira ibintu bakabikemura mu bintu by'amagambo cyangwa se muri diplomasi, bagahitamo ikintu bita urugamba, tugiye kurubaha, tugiye kubaha intambara. Hanyuma rero El Masiri ibi ejo Major El Masiri akaba yarabisobanura cyangwa se arabibwiraga abaturage, ababwira ati ejo turaza kubereka icyo gukora muri amwasubiye mago yabo. Birimo ibice bya Zaki byigaruriwe n'izi nyeshamba za Wazalendo, ahitwa za Cyugi ndetse na Kibabi. Ubu tuvuga no bari mu marembo ya Gatoyi rwara urugamba rukomeye cyane kuko uyu musozi ejo bagerageje kuwataka ariko bitewe n'imbaraga izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kishasa bari bafite, byatumye nyine basubika urugamba aha hantu nyine mu by'ukuri batagize gute, batahafashe uyu musozi, batawufashe kuko nuwango aba bacanshuro bikimara kugenda ukunguko bakimara kuva mu ibice ahangaho barwaniraga mu kirere ndetse no hasi. Kandi noneho ikintu cyari gitangaje cyane, uyu musozi izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kishasa harimo abamiliseneri bari baramaze kwesaraho bwa bwirinzi bimwe bisama ibisasu ndetse barasizeho na systeme ijaminga drone ku buryo ku ruhande rwa M23 sharing ntago zagira icyo zihakora, ndetse we no kuvuga ngo baroherezo drone byari by'ubusa ntabwo agombaga kugerayo. Yageraga nyine yabigenda kugeraho bamaze gusettinga igahita ituma twigatakaza icyerekezo. Byasabye ko nabo bahindura systeme ku munsi w'ejo, ntabwo nigeze mbibabwira. Hari amakuru namaze kumenya, cya gikoresho cyabaga muri za Masisi cyabafashe gufata ibice byinshi gihangana na drone. Iki gikoresho mu by'ukuri na yambundira sama ibihanura ibikubita bongeye kwizamura muri ibi bice. Abantu mwadukurikiye kuva kera mudasanzwe muhwema kudukurikira, muri buka yambunda yigeze guca za Gicanga irimo kwerekera abaturage bagahita babwira ingabo zo kwa Kishasa cyangwa se za Kisekedi ngo tayari bazanye ibintu bipfunyitse tutazi. Iyi sasa rero iyi modoka yongeye kumanuka hariya iri muri biriya bice niyo iri gukora aka kazi kose. Iyi nayo yabafashaga mu bijyanye n'ubwirinzi kuko umuntu ashobora, iyo umuntu mukubise aririnda ariko nawe akayigira ate akagusubiza. Iyo gusubizije rero nta bwirinzi cyangwa se nta protection ufite araguhamya. Nabo rero babanje gushaka ubwirinzi nk'ubwo kugira ngo nibura imbaraga zibe zingana zo mu kirere, noneho sasa bajye ku mbaraga z'umubiri hasi ku gipfunsi, niba ari igipfunsi kibi gipfunsi, niba ari umututu bibe ku mututu. Hanyuma rero abamiliseneri boherezaga drone nabo igacibwa intege, bakohereza amakomporari gusheringa bikanga.
icyahise n'iki ubwo nyine babonye ko ibintu byamaze guhinduka. Abasore rero ba M23 abasore ba Major El Masiri bamaze kubona ko systeme byo byahuye neza nta kibazo, icyo bahise bakora ni ikintu bita kwa advancinga papa. Bahise wa musozi bawurira nta mikino kuva ku isaha 10 urugamba rwari imberenge bakubitaga rwose batanzitse. Ubwo abacancuro bakimara kubona ko bikomeye mu ubwo buryo, hano ngo hari umucancuro ngo ku buryo ngo n'abafaransa barahari, ngo yahise yizingira ibikapu bye akwira imishwara arirukanka asiga ingabo z'abarundi ziri kurwana. Hari ukunogo babashuka ngo akababwira ngo mukomeze mwatake, ngo twe ngo tugiye kureba handi hantu ngo heza ngo hari ama network ngo turazamurira drone ngo mwe mu Rwanda no kumino kugira ngo bakavaringe abandi we bagira gute be bacika nyine bateye gucika mu bintu by'umuriro mu ntambara ikomeye cyane. Aba bagabo rero bategereje ko barabona umusada wizo wabo bacanshoro na drone, barawubura papa, barawubura, barabakubita barabacanganyikisha. Aba bagabo ngo bari baracukuyemo indake zigeze hafi muri metero na hafi kuba metero 2. Uwitwa umu special force cyangwa se bamakasike ngo bagiye babasangamo. Mu kanya gato amavideo donc amafoto mugiye gutangira kuyabona, kuko ibibereye muri uyu musozi wa Karuvariya ndakubwiza ukuri na amateka. Ngo abasirikare b'abarundi bahasize ubuzima ni benshi. Abahibu bo rwose ngo bageze gihe ngo rwose ngo batangira kwirukanka kibuno mpamaguru, batumutwe baracanganyikirwa. Ntabwo ndimo kumva ariko ndaza kubimenya amasaha ari imbere mwitegure, ndaza nzanya ndi makuru akomeye cyane, kuko ntabwo ndatangira kumvamo abanyangora ndetse n'abanya South Africa, kandi twabaze kumenya ko nabo hano muri iyi ntambara bamaze kwivangamo, bamaze kwinjira muri uru rugamba. Ariko ntabwo turagira gute, ntabwo turumva ese ibyabo bimeze bite. Bakubiswe rero barahondagurwa kugeza muri amasaha tugeze mu kanya ku isaha moya ziri gushyira 2:00 nibwo nje mu kigano mubona ko twaje mu kigano dukerewe. Nari ntegereje kugira ngo manze kumekinga shwa ko uyu musozi ubu tuvugana uri mu maboko y'intare za Sarambwe. Umva mbabwiza ukuri, ubu rwose bari kugenda bacekinga mayiti n'iki byose. Ubu tugeze ku 2:40 barimo gucekinga za mayiti, barimo kugenda bareba nyine kugira ngo nuko bari buze gukora enemy report. Mu byukuri ubu tuvugana umusozi tayari. Uyu musozi wo gufatwa ku uyu musozi bivuze iki? Sinzi n'aba basore bagiye guhita bakomeza urugendo bakahita bataka Gatoyi, ibwo nabyo ndaza kubimenya. Ariko guhita bakuramo uyu musozi ngo Gatoyi nayo ihise ijya mu byago, kuko kuyataka niyo bari kuyireba nkaha hasi. Nayo navuga ko ubutayari dushaka twatangira ngo Gatoyi nayo yamaze kubatombe, kuko bari kuyigenzuza imbunda nini. Ubwo icyo bakora ni ukofeka gusa ubundi bagahita bamanukamo hasi ku butaka. Zangabo za Wazalendo ziri Mahama, hari uwitwa General Obedi w'Umuzalendo ufite mugenzi ngo ni General Obedi Maganda. General Obedi Maganda uri muri aho ngaho rwose muri za Mahanga, urumva ko nkuzi. Twahitse wawo urabizi rwose. Colonel Gifu nawo Muzalendo urabizi aho yaguye rwose, urahazi pe. Byanaguteye uburakari nabonye wagiye uca abantu amazosi ugatwara inka zaba bashumba, waciye abo baciye amajosi. Ayo makuru nayabonye nayo yangezeho. Abantu babaciye amajosi abashumba bari biragiriye inka, munyaga inka murazitwara, izindi murazirasa abashumba mubaca amazosi. Ndagira ngo ngumenyeshe ko General rwose Obedi w'Umuzalendo Otoporo Karame, ibirungo byawe nawe birimo gutegurwa. Ntugire ngo kuba wararusimbutse hari ahantu ntagiye kugarukaho, ubundi ho ntabwo urarusimbuka. Enemy within nuba ngo umuntu ugomba kuba kubitabarimo. Ubu tuvugana aho muri wumve ngo anytime wajya kubona ukabona barakugaritse da. Nje ndabikubwiye mwene muze, intare za Sarambwe zavuze ngo ziragushaka. Iyo zavuze ngo ziragushaka rero mukamuri muri eneo zimwe, kuko mwese muri Masisi. Ndakubwiza ukuri ntabwo uramenye igukubise, kandi muri kumurabona bari kushwiragira bari kwirukanka nta uragutabara. Nyuma yuko rwose akoze iyo operation n'abasore bagenzi wawe mugaca bashumba bari biragiriye inka mukabaca amazosi, ibyo ni ibyanyu rwose. Ibindi muze kubaga mwifashe, kuko ibyo bintu byababaje abantu benshi. Sinzi ko nakisha sishobora kuba yabafasha. Ibyo ndabikurahiriye.
reka rero tuve hano ngaha dusimbukire kuri iyi nkuru, tuve muri iyi operation. Ubwo ndaza kugaruka mbabwira n'ibindi biri buze gukurikiraho. Ubwo Wazalendo ziri mu gace k'amahanga ziri kukayobora, ziri no kuyobora hano za Gatoyi, ariko muri Gatoyi ho abanyabwenge babandi bazi ko bafite imitima bazi neza AFCM Veturuwa bo bagize gute, bamaze kuba batangira guhunga, bari kuvamo. Ikino kinatangaje kuri Wazalendo nuko nabo bafite imiryango, kandi rero nayo imiryango yabo ikintu mutazi namaze kumenya ndimo ndagenda mbikurura, imiryango yabo barayihungishije, bayihungishiriza heze shaho, bayohereza hano Igoma. Muri make iyi miryango yabo iri hano Igoma, bakora ayo mabi yose bakaboherereza amafaranga. Ubu ngiye natangiye kugenda mbimenya neza, ndimo ndabyinjiramo noneho. Mu by'ukuri bivuze ngo ni na maneko zabo ziba zibabwira utuntu tw'udukuru turi Igoma, mujye usa neza, habaye iki n'iki, utuvideo n'iki, byose ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi imagine mwewe mwamanitse intwaro hakiri kare, umuri utarabakira mukaza namwe mukigira mu mahoro, imiryango yanyu ntijye babwira Igoma ko nta kibazo n'ikira kimwe bafite n'umutekano urutu wari uhari imbere mukiri hano mu mujyi wa Goma. Mwatahutse Wazalendo. Hari umugabo wita nta mukunzi hano iwacu yarembye ati ngo nuza ku ngufu tuzabonana. Ni muza ku ngufu nyine ubwo muzabonana, reka mwe murabonana. Reka twigarukire ku byatangajwe n'umudamu wa Lieutenant Colonel Wiringoma. Nyuma rero yuko abitswe, nyuma yuko bivuzwe ko drone yamurashe ndetse akahasiga ubuzima agatabaruka, nubwo hari bitarahura neza kugira ngo byemezwe Kinshasa. Donc AFCM Veturuwa ntabwo barabyemeza, basora amatangazo abyemeza, ariko hari icyo umudamu wa Lieutenant Colonel Wiringoma yatangaje. Abantu benshi se ubu muri baza muti se yaba yatangaje ku by'urupfu rw'umugabo we. Reka rero duhe umwanya Vincent hanyuma atugezeho irijwi cyangwa se tuyisobanure iyi video ku byatangajwe n'uyu mudamu wa Wiringoma. Reka dufata akanya rero, ni hafi minota 2 twumve ibyatangajwe n'uyu mudamu wa Lieutenant Colonel Wiringoma. Data no Munyekongo na mama no Munyekongo. Des insultes sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Vous les Congolais, je ne sais pas. Hein? Éducation pendant ça vraiment important. Nzuko mwabaye. Igihe cyose uko mubonye kuvuga mumbwira nabi, nahitamo kuba umunyarwanda akazaho kuba umunyekongo kazi. Nari mu Rwanda, narebye ukuntu Kagame yaruteje imbere, mwebwe muri hasi cyane ab'Kinshasa. Mubyumve, Kinshasa muriba, nta makarita irangamuntu mugira, nta muriro mugira, nta mazi, nimubasha no gukemura iby'akavuyo kari mu muhanda, ariko mwirwa mwituka abantu ngo ni abanyarwanda ku mbuga nkoranyambaga. Mwebwe nimureka amacakubiri yanyu, mureka ivangura ntacyo ribamariye. Mu buzima umuntu akwiye kwiga, amacakubiri ntacyo yabagezaho. Bagabo bagore, muhagarika ibintu bitafite icyo bivuze, mubyumve neza. Mujyi Goma murebe ukuntu umuhuzabikorwa wa AFCM 23 Colonel Nanga yabigenje. Umutekano urahari ku buryo bufatika, umujyi umeze neza, uratuje kandi urimo isuku. Urebe Goma nta kintu na cyo cyari kibi, ariko Kinshasa ni icukiro ry'imyanda, nta kintu na kimwe mufite, ariko mukirwa muvuga gusa ibintu bidafite agaciro, mubita abanyarwanda gusa. Mureke ibyo bidafite agaciro mwebwe. Yes, ngira rero ngo mwabyumvishe ibyo yatangaje. Yagaragazaga different cyangwa se itandukaniro riri hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Agaragaza uburyo ki rwose ibihugu bitandukanye, agaragaza uburyo ki bamwita umunyarwanda n'iki byose ngira ngo mwabyumvishe, ntabwo ndibuze kubitindaho. Ndabizi ko kuba nanone n'ubu naryo buriya ibi byaba n'ikimenyetso gishobora kugira donc
abantu bize psychology hari ikintu bashobora guhita bakura muri iyi video bigendanye nuko uyu mudamu wa Lieutenant Colonel Wiringoma ibyo atangaje, ibyo yavuze, hari icyo bishobora kugusigira. Icyambere arimo arabivuga atagaragaza agahinda nk'umudamu watakaje umugabo cyangwa se wabuze umugabo, wapfushije, wapfakaye. Arimo urabona rwose ari fierite, nta kibazo afite. Arimo aranenga igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akava ko bamwita umunyarwanda. Ariko icyo nshatse kuvuga, hari icyo bita ngo ni body speak, donc ukuvuga k'umubiri, ukareba umubiri w'umuntu wundi ugahita umenya ibyo ushatse kuvuga. Ngira ngo hari ibyo muri kubona abantu muzi icyo kintu, wenda ntabwo turi buze kubitindaho, ariko abazi kureba, abazi gukoresha bene ibyo ngibyo ndimo ndavuga, hari ibyo mwamaze kubona kuri amu wa Lieutenant Colonel Wiringoma. Ntabwo turi buze gutinda muri byinshi, reka tugerageze twakire mugenzi wacu Vincent ku murongo wa telefone, nawe twinjirane muri aya makuru, kuko dufite n'andi makuru menshi cyane tugiye kugenda tugarukaho y'ibikomeje kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ku ikubitiro rwose ndabona yamaze no kuba agera ku murongo. Vise, waramutse neza? Waramutse neza Fighter. Urakomeye? Ndakomeye. Yes, tugoye kaze muri iki kiganiro cyo muri iki gitondo. Urakoze cyane, ndacyakiriye. Se amakuru aramutse ateye tubwire. Hano tumnyarutse mu gihugu cy'u Burundi, birumvikana tugomba guhita tujya no mu karere k'iyaga bigari. Ndabona ngo hari umurundi wishwe, ngo wishe abasirikare banze kuvura abasirikare bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo akaba ngo yafatiwe mu Butaliyani. Iyi nkuru y'umurundi iteye ite? Ni umurundi wishe ababikira. Ni ababikira mbese? Ni umurundi wishe ababikira banze kuvura abasirikare barundi nyine bari mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None se ababikira bari bafite ubushobozi bwo kuvura kuko bari bafite n'abaganga? Bari bafite ibitaro byabo nyine bikingiye kuri Kiliziya Gatolika, ariko bakaba ari n'abanyamahanga n'ubundi. Yego. Urumva rero kuko bakuraga bakomeretse ndetse n'abandi bagize ibibazo muri Kongo bakaza mu Burundi. Urumva rero bategekwaga ibitaro bitandukanye, muvure bano basirikare, nimugire bate, ariko cyane cyane bakanabibategeka batabishyuye. Icyo gihe rero urumva babwiye kubavura ariko ntibabyemera. Batabyemeye rero niko kubagirira nabi, nk'uko n'ubundi twagiye tubibona mu bihe bitandukanye, ingabo z'u Burundi cyangwa iza Kongo zigirira nabi abaturage batabahaye ibyo bifuza. Nk'uko rero amakuru atangwa n'inzego zitandukanye zigaragaza yuko uyu musirikare yitwa Guillaume Harutimana wari ukekwaho gutegura n'umugambi ndetse no gufasha no gutanga ibikoresho byakoreshejwe mu kwita bano abikira. Byaje bigaragazwa yuko umubikira witwe wa mbere yitwa Olga Rashek, yari afite imyaka 83, yita Russia Puruch yari afite 75, yitwa Bernadette Bogia yari afite 79. Yego. Abamisiyoneri bakoreraga mu gihugu cy'u Burundi, ariko basanzwe n'ubundi bafite ubwenegihugu bw'Ubutaliyani. Itina cyane bakavuga yuko iperereza ryongeye gutangira muri 2024 nyuma yaho abonetse amakuru mashya yaturutse mu gitabo cyanditswe n'umunyamakuru w'iperereza w'Umutaliyani. Rero bikaba byaratumye haboneka ubuhamya bw'abandi babikira batari bigeze babutanga mbere. Yego. Baragaragaza uburyo ki abantu batandukanye mu nzego zitandukanye z'iperereza mu Burundi ndetse n'igipolisi aribo babigizemo uruhare. Bamwe mu basirikare bari baje mu myigaragambyo, bari baje bajya muri Kongo, bose ko bari baje bahura n'ibibazo by'abagategeka kubavura ariko ntibabavure, bakabavura rero kuko batishyuwe, bakababuza ubuzima, ariko Ubutaliyani bukavuga bati tuzabakurikirana igihe icyo ari cyo cyose. Umusirikare rero tuzi ko
hari uburyo abasirikare bajya babona bahembwa make bakajya mu bihugu by'i Burayi, yaje ku Burayi baza gufatwa gutyo. yafatiye i Burayi yaragiye agiye kwishakira ubundi buzima avuye mu by'intambara. Yafatiwe muri Aziya mu Butaliyani, hari n'abandi kuba ko abagiye bajya mu Burayi, abagiye bajya muri Aziya, abagiye bajya muri Amerika no mu bindi bice bitandukanye bya za Australia kubera cya kibazo cy'ubukene ndetse no kudahembwa. Iyo yaje gusangwa rero ku Butaliyani. Hanyuma service ubwo ni iki kiri buze gukorwa mu by'ukuri kuri uyu mugabo? Barase baramwohereza mu gihugu cy'u Burundi, se baraza kumufatira ibihano babifatira iyo ngiyo. Ni iki kiri buze gukorwa kuri uyu musirikare kuri uyu Murundi? Byaterwa n'amategeko ibihugu byombi bifitanye niba bemera extradition hagati y'u Burundi ndetse n'Ubutaliyani. Mu gihe yaba loi extradition hagati ya Repubulika y'u Burundi ndetse n'Ubutaliyani itariho, ntabwo bamwohereza mu gihugu cy'u Burundi ahubwo bakoresha icyo bita jurisdiction universelle akaburanishwa n'igihugu cy'Ubutaliyani. Ubwo yanakatirwa agakatirwa n'igihugu cy'Ubutaliyani. Iyo uburanishwa burya ushobora gukatirwa cyangwa ntukatirwe bitewe n'uko ibisobanuro byabasha gukomveka umucamanza, ibisobanuro by'ubushinjacyaha bitabasha gukomveka umucamanza. Aha, ndumva rero ibintu bitoroshye rwose, harumva abasirikare bose rwose aho bashiriye, ndumva rwose ibintu ariko bimeze. Hanyuma vise iki gitondo rero hari andi makuru atari meza aramutse avugwa i Goma. Ntekereza ko rwose ni hafi aho uri, hari amakuru avuga ko i Goma impanuka yabaye ku kibuga cy'indege cya Goma. Iyi mpanuka yabaye kuri iki kibuga cy'indege cy'Igoma byagenze bite? Ni impanuka yabaye nyine kwa kino kibuga cy'indege ariko mu muhanda, wa muhanda uzamuka ku mpande. Ku mugoroba niho impanuka yari ikomeye, yasakiranyije imodoka za gisirikare za M23 ariko n'imodoka z'abaturage. Makuru twabonye nuko hapfuye abantu benshi barakomereka, ariko inzego z'umutekano zigerageza gutabara. Cyane yuko M23 ubundi yo ibonye hari ibibazo abaturage bahuye nabyo yihutira kubatabara kuko ari ishinzwe ubuzima bwabo amanywa nijoro, yaba ari abakomeretse mu ntambara, yaba ari abakomerekeye mu mpanuka nk'iyi ngiyi. Ubona yuko itabata ku muhanda nk'uko twareka tubibona mu gihe cya FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa mwa bino bice M23 igenzura. Ni abaturage bagera mu 10, ubona 7 bo bahise basiga ubuzima, 3 barakomereka ku buryo bukomeye, abandi byo bakomeretse ntabwo bibabaje cyane, ariko nabo bose yaba ari ababuze ubuzima yaba ari abakomeretse ku buryo bukomeye n'ubworoheje, bose bajyanywe ku bitaro kugira ngo bahabwe ubutabazi. Ko numva ibintu bitoroshye. Ntabwo byoroshye kubera ko kenshi na kenshi nambutiyaje burya ntabwo mwa kino gice irarangira burundu, kuko burya impinduka zigenda ziza buhoro buhoro. Nambutiyaje rero cyane n'imodoka ziba zishaje biba bitarashyira mwa bino bice bikontorwa na M23 nabyo bishobora guteza impanuka. Hanyuma service wenda tureba ko tutarava ku bigendanye na front line muri Sud Kivu murenge biramutse bite? Hahandi n'ubundi ngabo z'abarundi ziri kwirwa zirasa ndetse zikanarara zirasa mu baturage b'abanyamurenge. N'iki gitondo nta makuru yanga atandukanye naho twari dufite ko biri barasa turabona, turongera kumenya niba bongeye kuharasa n'ubundi aba drone cyangwa bakoresheje uburyo bw'ubutaka. Yego, cyane kubera ko kubona amakuru mwakana gace biragoye kuko impuzanzira zaho bagiye bazikuraho ndetse n'ubundi buryo bwo guhanahana amakuru, ariko uko bugenda bucya nuko nabo babona uburyo bwo kutugezaho amakuru, turaza kuyamenya turageza ku badukurikiye. Aha, ubwo rero twaza kugenda tubimenya. Gusa ku munsi w'ejo abantu twongere tubibutse ko hitwa za Rugeze hagabwa ibitero birimo drone rwose hasi ku butaka, za drone zigenda zirasa mu baturage nk'uko byagiye bigaragara. Dukomeje rero Vincent n'andi makuru yandi agezweho ndetse anakomeye cyane.
reka tugaruke hano iwacu mu Rwanda. Amakuru arava ko ngo umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi ngo uyu munsi yatangiye uruzinduko rw'akazi mu ntara ya Cabo Delgado muri za Mozambique. Iby'uru ruzinduko bimeze bite by'urugendo rw'akazi Vincent? Nibyo iby'uruzinduko cyangwa urugendo rw'akazi nk'uko n'ubundi bisanzwe bikorwa n'abayobozi batandukanye. Major General Vincent Nyakarundi akaba umugaba w'ingabo z'u Rwanda kurwanira ku butaka. Yari muri Mozambique muri Cabo Delgado n'intara n'ubundi isanzwe irimo ingabo z'u Rwanda mu gucunga umutekano mu bufatanye hagati y'igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'igisirikare cya Mozambique bwiswe FADEMU. Bikaba ari ibintu bimaze iminsi n'ubundi kuko ingabo z'u Rwanda arizo zagize uruhare rukomeye mu gucunga no guhashya ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado. Yego. Itsinda rero ayoboye ubwo bari mu mujyi wa Pemba bagiranye inama n'umugaba w'ingabo za Mozambique zirwanira ku butaka Major General André Israel Mahunguane. Ibiganiro bagiranye rero byibanze ku gusuzumira hamwe ishusho y'umutekano muri Cabo Delgado no kurebera hamwe gahunda z'ibikorwa bya gisirikare biri imbere. Inzego z'umutekano z'u Rwanda n'iza Mozambique urabizi yuko zashimangiye ubushake bwo gukomeza ubufatanye mu gukorera hamwe mu kugera ku ntego zihuriweho z'ibikorwa bya gisirikare. Izi ntumwa rero zombi mu biganiro zagiye zigirana ndetse n'uburyo zagiye zisura abasirikare bagaragaje yuko ingabo za Mozambique ndetse n'iz'u Rwanda bamaze kugera ku bikorwa bifatika, yaba ari mu ntara ya Cabo Delgado umwe ntara n'ubundi yaranzwe n'amakimbirane ashingiye ku ntambara kubera imitwe yitwaje intwaro yabuzaga abaturage umutekano. Bagaragaje yuko ibyo bagenda bakora bigenda bitanga umusaruro, iterabwoba rigenda rirwanywa ku buryo bukomeye mu iyi ntara kandi bitanga icyizere yuko mu gihe bidatinze bazaba bamaze kubigeraho kandi iterabwoba muri Cabo Delgado rigashira. Aha, nguko rero ngayo rwose ayo ni amakuru asohotse ndetse rwose akomeye cyane nabonye yatangajwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Hanyuma Vise tukomeje n'andi makuru rero, andi makuru aravuga iki? Ni Kinshasa ngo yashyizeho umugore ngo ahangane na Louise Mushikiwabo mu matora ya OEF. Nibyo ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwashyizeho umukobwa Patrice Lumumba. Patrice Lumumba ufatwa nk'intwari y'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umukobwa we bita Juliana Amato Lumumba. Bazahatanira umwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa OEF. Ni umuryango uhuza mpuzamahanga uhuza ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Bakaba rero nk'uko babigaragaje mu itangazo banditse ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Guverinoma ya Kongo yagaragaje ko Juliana w'imyaka 70 y'amavuko afite uburambe bw'imyaka irenga 30 mu miyoborere, diplomasi ishingiye ku muco, ubutwererane bw'amahanga n'ubukungu. Iyi guverinoma rero ikasha kugaragaza ko Juliana yize kaminuza mu Bufaransa, minisitiri wungirije wari ushinzwe umuco n'isakazamakuru mbere yo kuba minisitiri w'umuco mu gihe cy'ubutegetsi bwa Rwanda Desire Kabila mu 1994 kugeza muri 2001. Bakavuga ko Juliana yanabaye umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'ingaga z'ubucuruzi muri Afurika kuva 2002 kugeza 2015. Guverinoma yaherutse ribona ko kuvuga igifaransa nta gutegwa icyarabu, icyongereza, igiswahili n'ibingara bimugira umukandida ukwiye kuyobora OEF nk'uko babivuga. Uyu mukobwa wa Lumumba rero niwe mukandida wa mbere umenyekanye uzahatana n'uyu Mushikiwabo kuyobora OEF muri manda ya gatatu, kuko uyu munyarwandakazi n'ubundi yatangiye kuyobora uyu muryango muri 2019 mu kwezi kwa mbere. Mushikiwabo yavutse mu 1961. Yaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka hafi 20 kuva mu 1986.
anahiga indimi mu buryo bukomeye muri kaminuza ya Delaware, avuga adategwa indimi nyinshi zirimo Igifaransa, Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda nk'ururimi kavukire. Murakoze bavuga yuko nibura avuga indimi zigera mu 9. Yavuye muri Amerika ajya muri Tunisia ubwo yajyaga gukora muri Banki y'Afurika itsura amajyambere, ashinzwe itumanaho muri Bank. Muri 2008 yasubiye mu Rwanda n'ubundi aba minisitiri ushinzwe itangazamakuru. Kuva mu Ukuboza 2009 kugeza Ukwakira 2018 icyo waba yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane. Ava kuri uyu mwanya ubwo n'ubundi yari agiye kuyobora OIF nk'uko yari yatanzweho kandidatire n'u Rwanda kugira ngo ayobore OIF, anatsinda manda ya mbere niyo yayitangije. Muri Gicurasi 2018 ikinyamakuru Jeune Afrique cyakize mushiki wabo muri bake bavuga ikumvikana muri Afurika kubera uruhare rukomeye yari afite mu guteza imbere imiyoborere kuri uyu mugabane. U Rwanda rwafashe icyemezo cyo kongera gutanga mushiki wabo ngo atange manda ya 3 nyuma y'aho mu mpera z'umwaka ushize ibihugu byinshi byo muri OIF byinshi n'ibyo yagejeje kuri uyu muryango, ndetse bikamwizeza ko bizongera kumutora. Bikaba biteganyijwe yuko inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya OIF izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Camboge, izaba tariki ya 15 kugeza tariki ya 16 Ugushyingo 2026, izatorerwamo umunyamabanga mukuru w'uyu muryango uzafata manda ya 3 cyangwa akaba yaba ari perezida wongera gufata manda ya 3 cyangwa n'undi yenda witeguye kurenza abandi akaba yabona ino manda. Ariko amahirwe menshi ahabwa Louise Mushikiwabo. Nyuma y'uko rero uyu munyekongo atanzwe Patrick Munya yasabye ku rukuta rwa yandika yuko uyu mugore ngo ari inararibonye mu Rwanda cy'experience byo kuba yanayobora OIF, akagaragaza yuko nk'uko n'ubundi ibinyamakuru bitandukanye byabigaragaje nk'uko iyi nyandiko ya leta y'Ikinyarwanda bigaragaza ko avuga ururimi rw'Igifaransa adategwa. Abigarukaho mu nyandiko ye yashyize kuri Twitter, ariko bamwe mu bantu bakora ku mbuga nkoranyambaga harimo Dr. Mera nawe akaba yahise amusubiza yuko kandidatire yagirana amatora umumba ari kandidatire koko ikwiye kuba idahariya, ariko ushingiye ku bumenyi afite muri diplomasi, ushingiye ku byo yakoze ndetse n'ubunararibonye bwe muri diplomasi atayobora OIF. Dr. Mera akagaragaza yuko Louise Mushikiwabo ushingiye ku bunararibonye yakuye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda ndetse no kuyobora imiryango mpuzamahanga ikomeye, ubunararibonye bumuha ubushobozi bwo kongera gutsindira manda ya 3, akagaragaza yuko manda 2 yayoboye ndetse n'ibyo yakoze nabyo byamuha ubwo bunararibonye, akerekana Julian nk'umuntu mu by'ukuri utajya muri mwanya kuko atabasha gufata ibyemezo bikwiye, cyane ko nta bunararibonye afite bwashingirwaho kugira ngo abe yatorerwa n'uyu mwanya nk'uko Dr. Mera yabigaragaje ku rukuta rwa X, agaragariza mbere y'uko ibyavuga ko uyu mugore afite ubunararibonye ntabwo. Yes, Vise, ubwo rero urakoze cyane. Reka tugusabe tugwe umwanya utugezeho na update z'amakuru agezweho. Kamera muri Kenya avuze yuko utekwaho kujyana abaturage bayo kurwanira Uburusiya muri Ukraine yamaze gutabwa muri yombi. Yego. Tukavuga ko yohereza abanyakenya bagera muri 25 kurwanira Uburusiya mu ntambara bahanganye muri Ukraine. Guverinoma rero ya Kenya iherutse gutangaza ko abarenga 1000 n'abanyakenya bagiye kurwana muri Ukraine bajyanywe n'abantu bagiye babashuka akazi. Polisi ya Kenya rero yataye muri yombi umwe mu bashyizwe mu kazi ko atwara abanyakenya yabijeje akazi keza mu Burusiya, bikarangira bisanze ku rugamba muri Ukraine. Wataye muri yombi ni uwitwa Festus Omwamba utekwaho icuruzwa ry'abantu mu majyaruguru ya Kenya mu mujyi wa Moyani hafi y'umupaka wa Ethiopia. Kuwa kane rero yagejejwe imbere y'urukiko rushinzwe kuburanisha ibyaha by'iterabwoba i Nairobi,
ashinzwe by'umwihariko gutwara abanyakenya 25 bajyana mu Burusiya mu mwaka ushize nk'uko ibinyamakuru byo muri Kenya bigaragaza. Umuvugizi wa polisi muri Kenya Michael Muchiri yavuze ko Mwamba yafashwe ubwo yari akiri kugerageza gutoroka nyuma yo kwinjira mu gihugu avuye mu Burusiya. Rero mu cyumweru gishize yatangaje ko abanyakenya barenga 1000 bajyanywe kurwanira Uburusiya mu ntambara ya Ukraine. Yanavuze ko nibura abanyakenya 89 bakiri ku rugamba 39 bari mu bitaro 28 baburiwe irengero muri mirwano. Umwe byamenyekanye ko yaguye mu mirwano mu gihe abandi basubiye muri Kenya. Bamwe mu batanzwe ubuhamya barimo John Kamau wabashije gutoroka urugamba yahamije ko yahuye n'urego ubwo bari muri Nairobi aho babaga barabasize mu gukusanya kugira ngo bajyanwe. Yemeza yuko uyu mugabo yabigizemo uruhare kugira ngo ajye kurwana mwaki mu gihugu cya Ukraine arwana ku ruhande rw'Uburusiya. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda haravuga amakuru yuko umutwe wa FDLR ugiye guhindura izina ukitwa mukize kandi ukitwa SRL. Inki? SRL. SRL. XRL. XRL. FCRL. Bisobanura Front Commun de la Libération Rwandaise. Bavuga yuko ari ihuriro ryarite n'igisirikare ari ihuriro rya politiki zarite n'igisirikare. Hakaba hanashyirwaho abayobozi bazariyoboraho. Bavuze yuko perezida w'uno mutwe azaba ari umuhungu wa Habyarimana bita Habyarimana Jean-Luc. Umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Jenerali Habyarimana. Wa kabiri uzaba ari visi perezida akaba ari Kayumba Nyamwasa nk'uko byagaragajwe. Ndetse akazaba harimo n'uwo bita David Himbara uba muri Amerika. Bakagaragaza yuko umuterankunga w'imena w'iki gisirikare cy'uyu mutwe ndetse n'ihuriro ry'abanyepolitike azaba ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari izajya itanga amafaranga, ariko Uburundi bwo bugatanga imyitozo ndetse no gucakisha abajya mu uno mutwe binyuze mu nzego z'iperereza zabo za G2 nk'uko byagaragajwe na bamwe mu Barundi ndetse na bamwe mu Banyekongo bari hafi y'aba bagabo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye naryo ryita ku bimukira OIM rivuga ko muri 2025 byibuze abantu 2337 baburiwe irengero cyangwa bapfiriye mu nzira bimukira mu bindi bihugu hirya no hino ku isi nk'uko Organisation Internationale de Migration yabigaragaje. Muri Kongo naho haravuga amakuru y'uko Martin Fayulu agiye kugaragaza uburyo ki ibiganiro bihuza abanyekongo bidaheza byazitabirwa n'imitwe yitwaje intwaro kugira ngo ibibazo biri muri Kongo bibashe gukemuka. Akaba avuga yuko rero mu nyandiko yashyize hanze ku 23 z'ukwezi kwa kabiri azakomeza kubisobanurira abanyepolitiki batandukanye kugira ngo bafatanye kubyumvika kitekere. Mu Rwanda naho Madamu Jeannette Kagame yakiriye umuhuzabikorwa w'amashami y'umuryango w'abibumbye mu Rwanda Dr. Ozonia Obiero wamutezeho nyuma yo gutoza inshingano ze yatangiye muri 2023. Ibiganiro byabo rero byibanze ku bufatanye bwaranze Imbuto Foundation n'umuryango w'abibumbye mu guteza imbere gahunda zitandukanye z'iterambere no kongera gushimangira ubushake bwo gushyigikira NC2 binyuze mu mikoranire ihamye na UN nk'uko byagaragaje. Ibivuga none hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda ku rubanza u Rwanda rwarezemo Ubwongereza. Ikigo cy'ubuhuza rero u Rwanda rwahaye iki kirego kugira ngo bahuzwe mu gukemura amakimbirane yabaye hagati y'u Rwanda ndetse n'ubwami bw'Ubwongereza ku byerekeranye no kwakira abimukira bavuye mu Bwongereza. Ikigo gishinzwe gukemurampaka cyo mu Bwongereza cyagaragaje yuko tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu ariho komite ishinzwe ubukemurampaka izicara kugira ngo isesengure kino kibazo u Rwanda rwatanze, noneho habe hafatwa umwanzuro hagati y'impande zombi. Igihugu cya Zambia nacyo cyahagaritse amasezerano y'imyaka 5 cyari gifitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
yo guhabwa inkunga ya miliyari imwe y'amadolari y'Amerika yari igamije guteza imbere serivisi z'ubuzima. Nyuma yo gutanga ko ayo masezerano yaraje guhuzwa n'icukurwa ry'amabuye y'agaciro yari kujya acukurwa mu bice bitandukanye bya Zambia nk'uko perezida wa kino gihugu yabitangaje. Numero twadusoreje twaza gukomeza mu yandi makuru. Yes, urakoze cyane Vincent. Ndagushimiye. Yes, bakunze Jeune Official romwe mu dukurikiye rwose muri iki gitondo mu makuru yacu. Reka mbabwire ko turaza gukomeza ngenda tubakurikirana andi makuru tukareba hirya no hino uko byifashe cyane cyane ku mirongo y'urugamba, dore ko nundi muri amasaha urugamba ruri kugenda ruba mu bice bigiye bitandukanye. Ubwo turaza gukomeza kugenda tubaha icyo bita update. Reka rero tubashimire cyane mwe twabanye kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. Ni iby'agaciro mwakoze kubana natwe. Ubwo turaza gusubira mu yandi masaha tubonye andi makuru mashya ari buze kubagezweho. Nyagasani akomeze abane namwe kandi abarinde, turabakunda cyane. Like na share ntimubyibagirwe, abatarasubscribinga mu bikore. Mwakoze cyane, ciao.